brand name for umcimbi nalo upackage ngalolo hlobo kodwa insika zawo isizwe nje sonke insika zomcimbi lo ayisimi ngedwa kodwa insika zomcimbi lo nguwe lami labanye kodwa ikakhulu bonke abazizwa belothando ngento leyo ngakho nxa sithi siyacela ukuthi mhlambe njengoba umcimbi omkhulu kubalulekile ukuthi sincedisane sixhasane kodwa siyabe singacelanga kulo ongawuthandiyo umsebenzi lo embona ngathi ezinye izinto ezibalulekileyo ukuthi sometimes ungathi siyacela lalwana ongathandiyo umsebenzi ongekho kuwo umuzophendula izinto ehlanya engasicela sicelayo so esikhathini esiningi siyabe singacele kuwe ongela thando lento siyabe sicela umuntu onozwisisayo ukuthi kanti yini le isiza ngani isisa ngapi so ngingathi mina ebantwini asingeke sithi ukuthi sifuna isweets sifuna isawudo sifuna ichukela kodwa njengoba bengochasisa ukuthi ungangendlovu nxa sikhuluma ukuthi kuhlinzwa indlovu amadoda asukuma umuntu ebuyele ehloka omunye ubuyele okhapi yakhe omunye ubuyele embazo yakhe omunye ubuyele omganu omunye ubuyele amanzi omunye ubuyele isawudo omunye ubuyele lo mentshisi omunye ubuyele enkuni omunye ebuye nje ukuthi uzagoqa lapha encedisa ukuhlinza so angeke sikutsho ukuthi kuwe babankala sifuna into engaka kumbe kuwe bani sifuna lokho kodwa njengoba kumsebenzi obanzi embone ngathi sonke siukhangela ukuthi udingani nxa sikhuluma ngamalanga usuka ku3 usiya ku6 kudingakala into ezinenginengi sibili ukuthi kufunakala isichebo ukuthi kufunakala isawudo lona leli ukuthi kufunakala ichukela lona leli ukuthi kufunakala isinkwa sona lesi okubaluleke kakhulu kufunakala wena mathupha ukuthi ube khona lawo ube khona emsebenzini nalowo lawo uzophathisa sizoxoxa ngoba umcimbi lo kakhulu also injongo yenye enkulu is to provide a networking platform othengisa amanzi oshoda ngezivalo ehlanganelwe lezivalo ozavala amanzi akhe so yindlela esami ukwenza ngayo ukuthi si network sisizwe sibonane lapha engishoda khona la oshoda khona so ngingatsho mina ke kakhulu ukuthi kufunakala ama ideas njengoba sisase ku stage esinje sikhuluma ukuthi mhla ka3 up to mhla ka6 kufunakala ama activities yini wena embukeli yini wena nkala oyabuyicabanga ukuthi hayi sibone ngathi kungenzakala so sibona ngathi umcimbi lo ngaphuma so ngoba ukho perfect kodwa imibono ngokuchiyana kwayo yiyo operfectayo yiyenza umcimbi ube ngcono so ngibone ngathi ke ngamafitshane kungaba kuhle ukuthi abantu njengoba sisase stageini sokwakha umcimbi lo okwakhathe singeke sicele isawudo angeke sicele ini kodwa okwakhathe sicela ukuthi imibono ithini singenza njani laphana senze njani laphana lokhana singakuthatha ngapi lokhana singangakuthathi ngapi so yimibono nje esiyabe siyidinga kodwa nje nxa sithoke sisondela sizafunakala isichebo nxa sithoke sisondela lizafunakala isawudo nxa sithoke sisondela lizafunakala endlovu yona le engikhuluma ngayo ngoba la isichebo so kuhle kakhulu like lona umcimbi odlule ama activities abekhona imaphi njalo it was over how many days this year umcimbi odluleyo we 2 days and a half maybe ngifaka njalo okulama activities aqalela ku schools innovation program ekade challenge abantwana ukuthi beyenze izinto be-innovate even izingoma inganekwane ezikhuluma ngokuthi singobani sivela ngaphi kodwa bengapheleli lapha siya ngaphi uzananze ukuthi kusiba labantwana benza inkondlo abahlabelayo abenza ngisobe kusiba le competition ethile njalo kodwa ku schools innovation program bese ngafuna ukuphelela khona lapho kodwa ngenxa yesikhathi esayingeja ngazi izikolo yikho kwasenza saphelela ukuthi kube iarts kuphela and heritage but khona kakhulu
kwakukhangelela ukuthi nxa kuvuma benza ama-innovations sibila serious where we can then exhibit ama-innovations zona lawana ababenze kuhle sebewina kodwa zananza ukuthi this year babekhona basincedisile ukhona osincedisileyo i-company eyinye pharmacy bathi I think i-Royal Pharmacy esincedisileyo ukuthi sikhiphe ama-prizes eyasinikeza $1,000 eyinye eyawinayo yayisuka koBulawayo enye isuka emakhaya khona phana abanye bathola $500 nabanye bathola $500 yabisisukume enye indoda futhi yakoNcube yezwa la iqumba isizwa abantwana labana abanye bekhomanga beqeda ukuchaya inkondlo emnandi yabiphosela futhi 1,000 just imagine isikolo sekhaya saphuma senze $1,500 lesi sinye sakubulawa saphuma sile $500 so sikhangelela ukuthi this year sisiyaphambili kube ngcono kube kukhulu because the moment singaba award njalo meaningful vele it does not mean anything so kumele ukuthi abantwana khathi sibebecanga ukuthi lathi we want to be part of umcimbilwana lathi we want to compete lathi ngenxa yakho nalokho abantwana bayabegolekile kakhulu besithi hayi thina sifuna ukucompete kodwa besithi bayacompete bayenza izinto zakithi benza izinto zesiko babazazi ukuthi bangobani baziqhenya ngokuthi bangobani this is one of the activities besilabantu abahlabelayo abasuka endaweni ezichiyeneyo besilama programs yachiyeneyo including ibush dinner esabalayo so abanye abaningi abazange bebekiyo bakhutheka sibili ngoba babengakwazi ukuthi kule bush dinner bayibonela ema-picture ngiyabaxolisa shwe kwakukuhle laphana ngayibona impiki yabaxolisa kakhulu ababengeke but siyafisa ukuthi next day bebekhona sasiyenzele nje esifuleni sethu but next year sifuna ukuyenza bebanzi siyitshayela phakathi kukaChangana phakathi so logistically it's challenging kodwa sizazama ukuthi iphutshe in one of the days is a 3 to 6 kumele early 1 kube lento njalo so sabale kwakudlala iDivision 1 iNkayi FC oHighlanders iBoso 90 babuya la bazodlala kwadlalwa yawina well kumbe ukuthi iNkayi yayingiwo yawina i-tournament yakhona athi ngama programs ayenzakalayo bona lawa onye ngezwe abanye bekhala ngakho but sasama push message therapy silezi stress nje sometimes uthi ungahamba emgwaqweni eNkayi sometimes uqathekile ukuthi umassage umbijana so izinto ezazisenzakala zona lezi so kuyikuzama ukuthi sibe lento ukuthi nxa ubuyile kiyo uzizwe lawe ukholisile njengoba kade sengikhuluma la uyezwa ukuthi wakhutheka kakhulu uyazizwa ukuthi wakhutheka well sasilama speeches first day sawale lama awards esasinikeza khona locally second day sasinikeza khona sesihlanganisa internationally and nationally ama awards akhona so ngingathi ngamafitshane ngamanye ama-activities ayekhona nxa ngikhutha amanye sonke umcimbi wethu siyawasiza xoxela nti awakhutha lapha because umcimbi womkhulu ngangikhangele isifuba sendlovu abanye bekhangele okunye okunenginengi but we had people even ku-community khona phana ababepheka even izitshwala I remember 1 or 2 babesithi hayi mina ngiyenze $800 ngama event yona le 2 days yona lezi which also means ukuthi even local economy is being boosted khona phana abantu uyasuka echaya imali ezwayo so khathesi since sakhomfa i-status ukuthi sokuyi-tourist destination leyo sesiqalisa ke ukwakha ama-rounders abantu sebeqalisa ukwakha ngathi ngama-Airbnbs but oku-cultural ukuthi nxa ubuyile lawe uyazilalela khona ukuphosela okuncane umuntu lwanesalela enjani siba lokhu expand well futhi akuvalelwanga umuntu awukhangelelanga ukuthi umuntu awodakamela kuphela lawe enkalo ungezwa kusitshwa kozoyakha around that yakho eyodwa kumabili hayi sobuya hayi no siyabonga kakhulu hayi ngoba umuntu mayebhekile kumabona kude ewubona umcimbi uyabona ngempela ukuthi hayi kuhlelekile i-organization it was on a different level so ke hayi siyabonga kakhulu njalo siyafisa ukuthi
undlondlobale uqhubeke uye phambili kakhulu